Iyo ufunguye Bibiliya mu Ivanjiri ya Yohana igice cya 8 uhasanga inkuru y'umugore wafashwe asambana maze abafarisayo bakamuzanira Yesu gaterwa amabuye. Uyu mwana w'Imana ngo yarabarebye arababwira ngo muri mwe udafite icyaha bari we ubanza kumutera ibuye. Habuze n'umwe. Mu Rwanda naho ubanza uciye mu makipe yose ukabaza ikibazo kigira kiti utarakoresha Amarozi naseke kanaka. Bose bagenda banyerera bucece nk'abanyeshuri babonye animateri, kandi uwo munsi bari bahisemo gukwepa amasomo. Niwo mupira w'amaguru wacu. Amarozi si inkuru nshya mu mupira w'u Rwanda. Henshi bazakubwira ko ibyo bintu bitazwi, ko basenga cyane ndetse bazabyerekana mbere ya buri mukino. Benshi bapfukama hari ibyo bambariye ku myenda, ukuri kuzwi n'utuzu duto turimo umwijima bahuriramo. Usubiye inyuma gato mu myaka ishize usanganirwa n'inama yigeze gukorwa na AS Kigali, bamwe mu bakinyi bagashinjana bagenzi babo kubaroga. Inama nk'iyi y'Amarozi kandi yigeze gukorwa mu ikipe y'Isonga itarasenyurwa. Irerero ry'u Rwanda kuri ubwo ntabwo ryatanzwe mu gukoresha umuti nk'uko bawita. Hambere aha kandi muri AS Muhanga kandi byigeze kuvugwa ko wari rutahizamu wayo Kamana Bogota Alabama yaba yarashwanye n'umutoza we bapfa kudahuriza ku Marozi. Ayo nama kipe amwe namwe gusa hejuru yayo haza APR FC na Rayon Sports. Aya ngo ni yarusha cyangwa yarushaga andi makipe kwizera gukoresha no kujya muri iyi myemerere itangaje. Umukino yahuzawo biba ari ibindi. Muri 2013 Rayon Sports yari yarategetswe kugera ku kibuga nyuma ya APR FC, ndetse abakinnyi bagasohoka mu modoka bakagenda nta n'umwe urebye inyuma. Ibi kandi niko byaje kugenda. Hejuru y'ibi kandi Kanyama yayi kit manager wa Rayon Sports yagombaga kumenya ikintu kimeze nk'igicumi imbere y'uko abakinnyi ba APR FC binjira ku kibuga kwishusha, ndetse akinjira mu kibuga yambaye ibirenge kugira ngo umutukore. Kumenya iki kintu n'ubu bitari byamenyekana ubwoko bwacyo, byatumye ngo imbaraga APR FC nayo yari yifashishije ziburizwamo kugeza umukino urangiye, ndetse umukino waje kurangira Rayon Sports utsindiye Nyamirambo ku bitego 2-1. APR FC yari yazanye umuganga uvuye mu Burundi nk'uko byatangazwaga, ngo icyo gihe yabuze intama n'ibyuma. Ibyo ni hambere. Reka tujye vuba aho umwaka ushize amakipe yombi yari mu ruhando rwo kurwanira igikombe yaje kwisanga mu rugamba rwo kurwanira umurozi. Reka mu rwego rwo kubyoroshya tumuhe icyubahiro cye, tumwite muganga, ni nako banamwita muri ruhago yacu. Ubundi ngo uyu muganga ukomoka i Burundi yari yarageze mu Rwanda azanwe na ry'Umurozi amukodeshereza icyumba mu gipangu yabagamo i Nyamirambo. Umwe mu bantu b'imbere muri Rayon Sports utashatse ko amazina yatangazwa yagize ati "Nahana i Nyamirambo hafi y'isoko niho abarundi bose bo muri Rayon Sports baba." Uwo muganga yari yazanwe na ry'Umurozi amukodeshereza inzaho mu gipangu. Uyu muganga ngo yari yarumvikanye na Rayon Sports kuzajya yikorera imikino yatsinda ikipe ikamuha 3,000 kuri buri mukino. Aya masezerano ariko ngo yaje kuzamo agatotsi nk'uko undi waganiriye n'igihe.com bisobanura. Yagize ati "Urabona nyuma gutsinda imikino 3 Espoir Amagaju na Police FC yarabishuje birangira batayamuhaye, bimwe byo kwiraza Nyanza." Ariko aya makuru bamwe mu bafana ba APR FC baje kuyamenya, niko kujya kumureba bamwizeza ko naramuka bafashije Rayon Sports ntitsinde Musanze bari buhite bamuhera 200,000 cyarimwe kuri stade. Ugira ngo ntibyabaye. Uyu mugabo wari ukeneye amafaranga yaje kwemera maze umukino w'umunsi wa 28 wa shampiyona birangira yemereye aba bafana ko Rayon Sports iri buwutakaze ndetse n'indi ikurikira. Abafana ba APR FC baje ku kibuga bikomanga ku gatuza ko Gasenyi iri butsindwe. Ku munota 45 ngoba mugenzi Cedric yatsinze igitego ikipe yahozemo. Musanze ijya mu karuhuko iri imbere. Igikombe ntikigiye gutakara. Inama zarabaye, amayeri mu kibuga sicyo cyari ikibazo. Ubuhanga bwabo bahanganye si ikibazo, ikibazo ni kimwe, ni muganga. Ry'Umurozi wari ufite amakuru yabwiye bagenzi be ko nibadashakisha uwo muganga yarazi neza ko ari ku kibuga ritari bureme, intsinzi ngo ntiza kuboneka. Ako kanya telefoni zaracicikanye, isura ye yarizwe nta kuranga kurimo. Mbere y'uko umusifuzi Rurisa ahuha mu ifirimbi k'igice cya kabiri gitangiye, muganga koko yaje kuboneka.
Amakuru agera ku gihe ni uko uyu yahise yemererwa kwishyurwa ibirarane afitiwe agahabwa na miliyoni n'ibihumbi 200 mu gihe Rayon Sports yatsinda uwo mukino. Uyu kandi yagombaga kubafasha gutegura umukino wari buhuza APR FC na Muhanga mu mpera z'icyo cyumweru, maze igikombe cya shampiyona byarangira bagitwaye akazapfumbatishwa amadolari 5,000. Ibyakurikiye abari kuri stade ya Kigali bazi uko byagenze. Gusa hari ikitarakemuka. Nyuma yo kumenya ko umuganga yisubiriye muri Rayon Sports, babakunze ba APR FC bari kuri stade ya Kigali barumiwe. Hari hasigaye uburyo bumwe noneho ngo uyu muganga imbaraga ze ziburizwemo. Byari kumushimuta ku wundi mukino ntazaboneke. Mbere y'iminsi 2 ngo umukino wa APR FC na Rayon Sports ube, ngo abantu bo muri APR FC bafashe imodoka y'umweru ya Toyota Vigo maze bagenya Nyamirambo gushaka umuganga baramufata. Umwe mu bantu bakomeye ba hafi muri Rayon Sports ariko nanone ukorana na APR FC ngo yabwiwe ayo makuru ko muganga twawe abari utabara agarura umuvuzi mu modoka y'icyatsi. Uwatanze ubuhamya yagize ati, ni umuntu w'imbere wa Rayon Sports, keretse iyo tugize ibyaga akaba atari mu Rwanda kuko akunda kujya hanze. Naho ubundi ni umuntu uvuga uti bimeze bitya mubigenze murya. Jiruri Mwengu ngo yahamagaye umwe mu bayobozi ba Rayon Sports amumenyesha ko urugo rwe rwavogerewe n'abantu bo muri APR FC. Yagize ati, umuntu wacu niwe wahise amugarura mu modoka ye y'icyatsi. Icyo gihe haje Marika Gatotsi. Abareyo baravuga bati uyu muntu ntabwo tumwizeye, kahise amugarura, ntabwo tuzi ibyo bari bamwemereye. Yaravuze ati umukino n'umunanira nge muze kubimbaza, ku minota ya 90 igitego tuba turakibonye, n'ubu ikizere aracyagifite muri Rayon Sports. Uyu muganga wari wongeye guca muri humye abafana ba APR FC byarangiye ahisa nimurwa, ajyanwa kuba Kicukiro ku wundi mukunzi wa Rayon Sports kugeza shampiyona isojwe. Usibye kuba ikipe yakwitabaza Amarozi mu mukino ngo itsinde, hari n'izindi zisaba amakipe makuru ko yazishyurira Umurozi kugira ngo abashe gutsinda ba mukeba. Bivugwa ko ibi byabaye ku mukino Gicumbi FC iherutse gukina na APR FC, aho ngo iyi kipe yo mu majyaruguru yari yasabye ko Rayon Sports yayiha 500,000 harimo 100,000 by'umuganga kugira ngo ibashe gutesha amanota 3 mukeba. Undi ati, ibi bintu ndabizi mbibamo, Amarozi arakora pe, ariko ni ibintu by'imyemerere. Ku mukino wa APR FC na Gicumbi ejo bundi ku Mumena ku itariki 3 z'Ukuboza 2019, Rayon Sports yabanje kubaha 100, andi babwira kiza kuyabaha nyuma, ariko kuko ari ibintu utabonera ibihamya biba bisaba kwihambira kuko bishobora gukunda cyangwa ntibikunde. Nko muri Rayon Sports harimo abantu 8 bagomba gushaka Umurozi. Ni imyemerere ariko abantu barabiyoboka cyane. Ubu APR FC iri gukoresha umwarimu cyangwa umuganga wahoze akorera Rayon Sports. Ni imyemerere, iyo bidaciyemo umuganga araza akakubwira ati nuko hari umuntu n'uyu utubahirije ibisabwa. N'abatoza b'abazungu baba bazi ko hari amafaranga bagomba gutanga, baba babizi neza. Hari abantu baba bagomba kumwicaza bakamubwira, iyo atabikoze baramutsindisha. Mu mukino wa APR FC hagamwe na Gicumbi FC amakipe akanganya 1-1 wavuzwemo Amarozi ndetse biviramo umunyaga na Van de Puige Daniel uzwi nka Chabarara w'iyo kipe yo mu majyaruguru gukubitwa. Nyuma y'uwo mukino abantu babiri bikekwa ko ari abafana ba APR FC batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bakurikiranyweho gukubita Chabarara. RIB yavuze ko babiri aribo bakurikiranyweho gukubita uyu mukinnyi ndetse ko kuri ubu bari gukorerwa dosiye ngo bashyikirizwe ubushinjacyaha. Ubusanzwe biragoye kwemera ko Amarozi abaho. Ibi byose amakipe yacu abamo biba bisa n'ibya bamwe bagerageje gukama ikimasa. Muri ruhago haba mutsinda n'utsindwa kenshi kandi hakanabaho no kunganya. Kwiringira ubuvuzi gakondo bikomeje gufata indi ntera muri ruhago yacu nyarwanda, ku buryo wakika ko twasubiye mu bihe bya mbere y'ubukoloni ubwo abantu babandwaga ndetse bakaraguza izuba riva. Nguko uko ruhago yacu ihagaze mu gihe twitegura kwinjira mu mwaka wa viziyo 2020. Inkuru y'ikoreshwa ry'Amarozi mu mupira w'amaguru w'u Rwanda sinsha. Ifoto yafatiwe kuri stade Amahoro ku ya 17 Werurwe 2018 ku mukino wa APR FC na Joliba
igaragaza amagi asizeho amarangi y'umukara yamenewe iruhande rw'ikibuga abakinnyi basimbura bishyuhirizaho. Mu mukino w'igikombe cy'amahoro cya 2013 Rayon Sports yatsinzwemo na Bugesera ibitego 2-1. Abafana ba Rayon Sports bavumbuye inkoko muri stade Amahoro bayishe, ikipe yabo ibona igitego cy'impozamarira. Tariki ya 16 Ukuboza 2016 yabaye intangiriro y'inkuru kimomo ku ikoreshwa ry'Amarozi ku mukino wabereye i Huye Mukura yanganyirijemo na Rayon Sports. Iki kintu ubona ko ishusho utamenya ubwoko bwacyo cyaje kumenwa ku kibuga cya Nyamirambo ku mukino Rayon Sports yatsinzemo APR FC 2-1. Bivugwa ko ari intsinzi yari izingiye. Ku mukino w'igikombe cy'amahoro hagati ya Espoir na APR, umukecuru byavugwaga ko ari umurozi wa Espoir yaje gufatana urutonde rw'abakinnyi ba APR FC yabashizeho ibintu byinshi. Iyi yahise twikwa n'abashinzwe umutekano i Nyamirambo. Gene niyo itajanda mu ini The Voice TV. Mukomeze mudukurikira.